turabakiriye ndetse tunabahaye ikaze kuri YouTube channel. M23 abari Rusizi nibo bari kumva ibyiri gukorera Uvira ihanganye n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. M23 abari mu Gishoma hafi n'umupaka wa Kojefari nibo bari kumva ibiri kubera mu Gishoma mu karere ka Rusizi, kubera ko n'igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu cyamaze kohereza ingabo hafi n'umupaka wa Kojefari, kuko bishobora no kurenga bikagera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko uburyo FARDC iri kurasanamo na Wazalendo nda FARDC biteye ubwoba. Ndetse n'abari hafi n'umupaka wa Kojefari bamaze kwimurwa bajyana ahitaruye bavuye hafi n'amazi, kubera ko isaha n'isaha igisansu cyanava muri Kongo kikaba cyagera mu Rwanda. M23 iri kuvundereza ku buryo buteye ubwoba, yewe umwana no kuvuga ko ishobora kuba yazanye ibimodokari cyangwa se Iron Dam, ubwirinzi bwo mu kirere, kuko ibisansu byinshi bari kurasa ngo ntabwo biri gufata, kandi n'indege ziri guturuka Kinshasa zije kurwanya M23 ndetse n'amadrone yewe yose bakayahanura mu kirere. Ibi ngibi akaba ari rugaragaza ko bashobora kuba bafite igikoresho gihagije kandi batatse uyu murwa by'umwihariko biteguye. Ni nyuma y'uko bari bafashe ku kibuga cya Bukavu indege y'intambara ndetse n'ibindi bifaru byinshi. Ibi ngibi bikaba biri mu byo bari kwifashisha bahangana n'ingabo za FARDC. Ubundi reka turebe ngo kuri iyi tariki ya 4 kwa 12 byagenze gute, habaye iki cyatumye abantu benshi batitira. M23 cyangwa M23 kubera iki yahisemo kwataka kandi igihugu cy'u Rwanda cyari cyagiye na Kongo mu mishyikirano yo kugarura amahoro? M23 ni ukwanga agasuzuguro, banabigarutseho mu itangazo batanze kuri uyu munsi. Ni nyuma y'uko bari bagiranye amasezerano n'igihugu cya Kongo, bemeranya ko bagiye guhagarika intambara, ariko nabo bakabahereza ibyo bifuza cyangwa se bakubahiriza amasezerano y'ibyo bemeranyijwe. Ariko kuri uyu munsi w'itariki ya 4 ubwo igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame na Kisekedi bahuriye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu minsi ishize guhera ku itariki 2 intambara yafashe izindi nzego cyangwa se yafashe urundi rwego, kuko M23 iri kuvundereza ku buryo buteye ubwoba, ndetse n'ingabo za FARDC yewe nazo zagize ubwoba guhunga ni kose. Gusa ibi ngibi ntabwo birarangira, kubera ko igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo bagiye mu masezerano, ariko n'ubundi Kongo igomeza gushinja u Rwanda ko M23 ari abanyarwanda, u Rwanda rukabihakana. Nibyo ngibyo bahoramo, ariko nta kintu na kimwe bijya bitanga. M23 kugira ngo yatake Uvira ntabwo ari uko ari ibintu yari itarateguye, yari yarabiteguye, kwa ko yari iteguye neza ko igihugu cya Kongo gishobora kuzangiza amasezerano basinyanye y'amahoro, ndetse aya masezerano akaba yari sinyiwe muri Doha muri Qatar. Ariko kubera Kongo kugenda yongera kwataka Wazalendo, igataka mu bice bimwe na bimwe mu baturage, iyi ngiyi M23 yahise ivuga ko igomba gusubira naho itafashe, ikongera ikahafata. Ubundi abazi Uvira ni umurwa munini ushashe mu kibaya cya ariya nyine Uvira, by'umwihariko ushaka kuhagera ubunyuze za Kamanyura na hehe ugahita kugera muri Uvira, by'umwihariko unyura no ku mupaka wa mu Gishoma kuri Kojefari iyo uri kwerekera Uvira. Akaba ariyo mpamvu rero abatuye hariya amasansu bari kuyumva umufururizo. M23 yakomeje kwataka ku buryo buteye ubwoba, ndetse n'abantu batuye hariya mu Gishoma yewe amasansu bari kuyumva nkuko mu mezi yashize i Rusizi, ndetse yewe bayumvaga by'umwihariko ubwo intambara yari iri kubera hakurya hano i Bukavu. Gusa ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda cyamaze kohereza abasirikare benshi cyane, amamodokari menshi cyane ku mupaka wa hariya kuri Kojefari, kugira ngo hatagira umusirikare n'umwe uri buze guhirahira akaba yahungira mu gihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda rusanzwe rubikora. Ubushize igihugu cy'u Rwanda cyahaye ingabo za Kongo ubuhungiro, yewe banze no gusubira muri Kongo, bavuze ko bagomba kwibera mu Rwanda, akaba ariho bazanatura. Ariko ibi ngibi ntabwo byatumye M23 itataka hano i Buvira, kuko yari ifite gahunda yo kuhafata. Bari baraje bafataho igice kimwe mu kwezi kwarashize, ariko kubera uburyo bari bagiranye amasezerano na Kongo baravuga ati reka tube turetse kwataka. Ariko ikindi cyari cyatumye M23 itanataka uno mujyi ni uko harimo ingabo nyinshi, by'umwihariko iz'igihugu cy'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo. Ariko habaye amanyanga ubwo bari baje guhereza abaturage batuye muri Uvira ibiryo, ndetse ingabo za Wazalendo zikataka abari bazanye ibiryo, kandi ari umuryango waruje gufasha abatishoboye muri Uvira.
bakica abaturage bamwe ndetse Wazalendo igasubiranamo n'ingabo za FARDC. Niko gufata icyemezo ko M23 ikaza kureba ibaye ndetse bagahita bafata umwanzuro w'uko M23 igomba kwataka igahita yuko ishaka uburyo yigarurira kano gace bari bafashe igice kugira ngo itangire kuba Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 na leta ya Kongo byubuye imirwano. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byasubukuye imirwano ikomeje mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Urusaku rw'amasansu y'imbunda ziri mu machine gun na AK47 nirwo rwaganje muri centre ya Kaziba muri teritwari ya Walungu kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Ukuboza 2025 muri groupement ya Walungi iherereye muri teritwari ya Uvira. Naho haramukiye imirwano ihanganishije AFC M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirimo ingabo za Kongo, Wazalendo ndetse n'iz'u Burundi. Mu majyaruguru ya teritwari ya Kabare abarwanyi ba Wazalendo bateye centre ya Muduka. Abarwanyi ba AFC M23 baturutse i Bukavu bahanganye nabo mpaka batsinze. Iyi mirwanyo yatangiriye mu bice by'umwihariko birimo Katogote, Rubarika na Ruvungi muri Uvira na Kaziba mu karere mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri Ukuboza. Umuturage utuye muri centre ya Kamanyura muri Walungi yavuze ko mbere yuko imirwano itangira yabonye abasirikare benshi ba AFC M23 bari bafite ibifaru n'intwaro zimereye by'umwihariko bajya ku burinzi. Amakuru yizewe agera ku gihe avuga ko AFC M23 by'umwihariko yamenye ko ingabo za RDC n'iz'u Burundi na Wazalendo bigiye kuyigabaho ibitero muri Kamanyura. Ifata icyemezo cyo kubitanga by'umwihariko banabatanga kurasa ibisansu. Umuntu wa hafi y'ubuyobozi bukuru bwa AFC M23 yasobanuye ko ibisansu byumvikanye mu gitondo cyo kuri tariki ya 2 Ukuboza byarashwe n'abarwanyi by'umwihariko babo kandi ko byahungabanyije bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Uyu munsi ingabo za Kongo n'iz'u Burundi nazo zararashe muri centre ya Kamanyura imaze amezi hafi 10 igenzurwa na AFC M23. Ibisansu byazo bisenya inzu z'abaturage n'ibikorwa remezo. Hapfuye abaturage 3 n'abandi barakomereka. Muri sheferi ya Kaziba naho by'umwihariko hararashwe ibisansu bikomeye cyane bisenya inzu z'abaturage. Radio Maendeleo ikorera i Bukavu yatangaje ko hapfuye abaturage barenga 20 barimo umuyobozi wa groupement ya by'umwihariko Muhumba na 4 basanzwe. Tariki ya 2 Ukuboza ihuriro ry'ingabo za Kongo by'umwihariko ryarushijeho imbaraga cyane ndetse ryamburwa Katogota bamwe mu basirikare b'u Burundi bavuye mu gace ka Mino bari bacumbitsemo ndetse bari barakozemo indake bajya mu mujyi wa Uvira, abandi bahungira mu Burundi. Abarwanyi ba Wazalendo bakoze igisa n'imyigaragambyo batuka umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo Brigadier General Amuri Shivili. Uyu nguyu bamushinja kuyobora nabi urugamba. Ikindi kandi igikuba cyaracitse mu buyobozi bw'intara by'umwihariko bwashyizweho na leta ya RDC cyangwa se Kongo kuva Cheverinoma ya Kivu y'Amajyepfo. Jean-Jacques Pelusi by'umwihariko yavuye mu mujyi wa Uvira ahungira i Bujumbura kuko si kure cyane kuko yabonaga AFC M23 imugabye bitero bikomeye cyane. Kugeza mu ijoro ryo kuri uyu munsi abarwanyi ba AFC M23 bari mu ntera ya kilometero kimwe berekeza mu Ruvingi. By'umwihariko watanze aya makuru avuga ko birinze kugeramo bwangu mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abaturage buhungabana cyangwa se bagatakariza ubuzima ku bw'icyemezo babafashe by'umwihariko cyo guhubuka. Mu gitondo cyo kuwa 3 Ukuboza imirwano yarubuwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro ry'ingabo za Kongo by'umwihariko ryongera kurasa ibisansu muri Kamanyura no muri Kaziba. By'umwihariko umuvugizi wa AFC M23 Leore Kanyuka yatangaje ko ibi bisansu byarashwe muri Kamanyura byaturutse mu Burundi kandi ko byishe abaturage 4 abandi 3 barimo abana 3 barakomereka.
iyi mirwano iri kuba mu gihe kuri uyu wa kane Ukuboza Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinywe amasezerano hagati y'u Rwanda na Congo agamije kuzana amahoro arambye mu karere. U Rwanda na Congo by'umwihariko byiyemeje gushyigikirana by'umwihariko aya masezerano yarahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Donald Trump. U Rwanda na Congo byemeje ko bigiye gushyigikirana by'umwihariko hagahagarikwa imirwano. By'umwihariko Perezida Kagame yerekanye ubufatanye bw'umuryango wa Habyarimana na Tshisekedi mu gushyigikira FDLR. Perezida Kagame yatangaje ko umuryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'1973 kugeza muri Mata mu mwaka w'1994 wifatanya n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira umutwe by'umwihariko w'iterabwoba wa FDLR. Mu mpera z'ukwezi gushize ibinyamakuru byatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi Chilombo wa Kongo ashaka kwifatanya n'abanyarwanda barwanya leta y'u Rwanda barimo abo mu muryango wa Habyarimana by'umwihariko mu kuvugurura FDLR. Ikigamijwe mu kuvugurura FDLR ni ukugira ngo izagire ubushobozi bwo gukuraho leta y'u Rwanda. Ni umugambi uhora by'umwihariko no mu magambo ya Perezida Tshisekedi yavuga ko impera za 2023 ubwo yarahiraga gutera u Rwanda yifatanyije n'abanyarwanda bashaka impinduka. Aya makuru ahamya nuko amavugururwa ya FDLR umuhungu wa Habyarimana witwa Jean-Louis aba ari we uzayibera umuyobozi mukuru, kandi ko izaba igizwe n'abandi banyarwanda barimo abo muri ihuriro rya RNC ryashinzwe na Kayumba Nyamwasa, abajenosideri by'umwihariko n'abayise guverinoma iri mu buhungiro bayobowe na Nahimana Thomas. Kuvugurura FDLR byiyongera ku bufasha isanzwe ihabwa na leta ya Kongo kuko imaze igihe kinini cyane ifatanya n'ingabo z'iki gihugu zikayiha intwaro, amafaranga, ibiribwa n'imyitozo ya gisirikare. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa 24 Ugushyingo 2025 Perezida Kagame yatangaje ko leta y'u Rwanda imaze igihe imenye ko umuhungu wa Habyarimana n'abandi bari mu buhungiro i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana bya hafi na FDLR bakayitera inkuru ikomeye cyane. Ati mu bihe bya vuba imyaka cyangwa amezi umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bahunze babi Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri gahunda ya FDLR yo kuyivugurura kandi bayishakira abarwanyi bakomeye cyane, bayiha amafaranga, bashyigikiwe na Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo. Perezida Kagame yatangaje ko abanyarwanda bagiriye inzinduko nyinshi Kinshasa muri Kongo kandi ko leta y'u Rwanda yakurikiranye ibikorwa byabo bamenya icyo bashaka. Ati bahawe ubushobozi kugira ngo babigereho uruhare hamwe n'ababaye abayobozi muri guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize. Nanone kubera gukorana na FDLR cyangwa ibindi bikorwa bituma guverinoma idakomeza ibikorwa. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko ibi bifitanye isano n'uburyo bamwe mu bayobozi b'i Burayi abo mu muryango wa Habyarimana bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 bakingirwa ikibaba by'umwihariko bakaba banashyigikira FDLR. Ati ariko ukumva abantu bavuga ngo FDLR ni abantu bangahe? Iyo nubira FDLR abajenosideri nta nubwo tubikorera mu muhezo. By'umwihariko bongererwa imbaraga n'ubufatanye bagira na leta ya Kinshasa cyangwa se bamwe mu bayobozi b'i Burayi bakayihereza ibikenewe. By'umwihariko muri Kamena 2025 FDLR yari igizwe n'abarwanyi hagati y'2007 mu rwego rwa gisirikare bayobowe na Pacifique Ntawunguka uzwi nka Jeune Omega, mu rwego rwa politike by'umwihariko bayobowe na Liyetona General Byiringiro Victor. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi kuri FIC rwatangaje ko kugeza kuri tariki ya 14 Ukwakira 2025 General Omega na Liyetona Byiringiro bari turabakiriye ndetse tunabahaye ikaze kuri YouTube channel. M23 abari Rusizi nibo bari kumva ibyiri gukorera Uvira ihanganye n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. M23 abari mu Gishoma hafi n'umupaka
wa Kojefari nabo bari kumva ibiri kubera mu Gishoma mu karere ka Rusizi, kubera ko n'igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu cyamaze kohereza ingabo hafi n'umupaka wa Kojefari, kuko bishobora no kurenga bikagera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko uburyo FARDC iri kurasanamo na Wazalendo na FARDC biteye ubwoba, ndetse n'abari hafi n'umupaka wa Kojefari bamaze kwimurwa bajyana ahitaruye bavuye hafi n'amazi, kubera ko isaha n'isaha igisansu cyanava muri Kongo kikaba cyagera mu Rwanda. M23 iri kuvundereza ku buryo buteye ubwoba, yewe umwana no kuvuga ko ishobora kuba yazanye ibimodokari cyangwa se Iron Dam, ubwirinzi bwo mu kirere, kuko ibisansu byinshi bari kurasa ngo ntabwo biri gufata, kandi n'indege ziri guturuka i Kinshasa zije kurwanya M23 ndetse n'amadrone yewe yose bakayahanurira mu kirere. Ibi ngibi akaba ari rugaragaza ko bashobora kuba bafite igikoresho gihagije kandi batatse uyu murwa by'umwihariko biteguye. Ni nyuma y'uko bari bafashe ku kibuga cya Bukavu indege y'intambara ndetse n'ibindi bifaru byinshi. Ibi ngibi bikaba biri mu byo bari kwifashisha bahangana n'ingabo za FARDC. Ubundi reka turebe ngo kuri iyi tariki ya 4/12 byagenze gute, habaye iki cyatumye abantu benshi batitira. Ese M23 cyangwa M23 kubera iki yahisemo kwataka kandi igihugu cy'u Rwanda cyari cyagiye na Kongo mu mishyikirano yo kugarura amahoro? M23 ni ukwanga agasuzuguro, banabigarutseho mu itangazo batanze kuri uyu munsi. Ni nyuma y'uko bari bagiranye amasezerano n'igihugu cya Kongo, bemeranya ko bagiye guhagarika intambara, ariko nabo bakabahereza ibyo bifuza cyangwa se bakubahiriza amasezerano y'ibyo bemeranyijwe. Ariko kuri uyu munsi w'itariki ya 4 ubwo igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame na Kisekedi bahuriye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu minsi ishize guhera ku itariki 2 intambara yafashe izindi nzego cyangwa se yafashe urundi rwego, kuko M23 iri kuvundereza ku buryo buteye ubwoba, ndetse n'ingabo za FARDC yewe nazo zagize ubwoba guhunga ni kose. Gusa ibi ngibi ntabwo birarangira, kubera ko igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo bagiye mu masezerano, ariko n'ubundi Kongo igomeza gushinja u Rwanda ko M23 ari abanyarwanda, u Rwanda rukabihakana. Nibyo ngibyo bahoramo, ariko nta kintu na kimwe bijya bitanga. M23 kugira ngo yatake Uvira ntabwo ari uko ari ibintu yari itarateguye, yari yarabiteguye, kwa ko yari yiteguye neza ko igihugu cya Kongo gishobora kuzangiza amasezerano basinyanye y'amahoro, ndetse aya masezerano akaba yari sinyiwe muri Doha muri Qatar. Ariko kubera Kongo kugenda yongera kwataka Wazalendo, igataka mu bice bimwe na bimwe by'abaturage, iyi ngiyi M23 yahise ivuga ko igomba gusubira naho itafashe, ikongera ikahafata. Ubundi abazi Uvira ni umurwa munini ushashe mu kibaya cya ariya nyine Uvira, by'umwihariko ushaka kuhagera ubunyuze za Kamanyura na hehe ugahita kugera muri Uvira, by'umwihariko unyura no ku mupaka wari mu Gishoma kuri Kojefari iyo uri kwerekera Buvira. Akaba ariyo mpamvu rero abatuye hariya amasansu bari kuyumva umufururizo. M23 yakomeje kwataka ku buryo buteye ubwoba, ndetse n'abantu batuye hariya mu Gishoma yewe amasansu bari kuyumva nkuko mu mezi yashize i Rusizi, ndetse yewe bayumvaga by'umwihariko ubwo intambara yari iri kubera hakurya hano i Bukavu. Gusa ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda cyamaze kohereza abasirikare benshi cyane, amamodokari menshi cyane ku mupaka wa hariya kuri Kojefari, kugira ngo hatagira umusirikare n'umwe uri buze guhirahira akaba yahungira mu gihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda rusanzwe rubikora. Ubushize igihugu cy'u Rwanda cyahaye ingabo za Kongo ubuhungiro, yewe banze no gusubira muri Kongo, bavuze ko bagomba kwibera mu Rwanda, akaba ariho bazanatura. Ariko ibi ngibi ntabwo byatumye M23 itataka hano i Buvira, kuko yari ifite gahunda yo kuhafata. Bari baraje bafataho igice kimwe mu kwezi kwarashize, ariko kubera uburyo bari bagiranye amasezerano na Kongo baravuga ati reka tube turetse kwataka. Ariko ikindi cyari cyatumye M23 itanataka uno mujyi ni uko harimo ingabo nyinshi, by'umwihariko iz'igihugu cy'u Burundi FARDC ndetse na Wazalendo. Ariko habaye amanyanga ubwo bari baje guhereza abaturage batuye muri Uvira ibiryo, ndetse ingabo za Wazalendo zikataka abari bazanye ibiryo, kandi ari umuryango waruje gufasha abatishoboye muri Uvira, bakica abaturage bamwe, ndetse Wazalendo igasubiranamo n'ingabo za FARDC. Niko gufata icyemezo ko M23 ikaza kureba ibaye, ndetse bagahita bafata umwanzuro w'uko M23 igomba kwataka, igahita yuko
ishaka uburyo yigarurira kano gace bari bafashe igice kugira ngo itangire kuba